Anemo mi wachokre kae to kendo wadwa mondo wabwa puonjore wajiw gi mondo mano timore. Rowere manetiyo gi yedhe mameroji e boma Malindi, kaonti ma Kilifi, koni gi yudo kwede kowuok kuom oganda kod jotelo ma e gweng'no kata bang' yudo thieth e hospital kendo puodhogi ni ngimagi koro duogo kare. Kaluore kod apisa mar thieth e od thieth mar sub-kaonti ma Malindi Godfrey Njoroge, owacho ni kwan rowere moseyudo thieth kendo weyo tiyo kod yedhe mameroji ok owinjo oyuda kwede e kind oganda. Kata kamano dwaro pod nitie mondo ked kod yedhe makelo kata mameroji e gwenge makadho wadh nam chumbi. Tunapatia huduma, msije mkatudhulumu pia, si ndio? Amesema maneno mazuri sana kiasi cha kwamba mpaka pia sisi nasi pia mimi ningeomba sana kulingana na sisi tusiachwe nyuma, tushikwe mikono, watu achie unyanyapaa, si wazazi, si mandugu, si marafiki, hata serikali yetu wajue kuwa sisi tumeacha mihadharati. Mambo ya madawa ya kulevya cost bado ni changamoto, lakini tumejaribu. Kisio la Malindi ni kama watu 3,000, 4,000, lakini tumejaribu kuwafikia. Kufikia sasa tangu tuanze hii program in 2015 tumeenroll ambao wanatumia madawa ya kulevya zaidi ya 1,300. Kwa hivyo unaona target yetu tuko karibu sana kufikia malengo yetu ya kufikia kila mmoja. La kusikitisha zaidi ni kwamba vijana wale ambao wanatumia madawa kama haya ikiwa ni wavulana hawataoa na ikiwa ni wasichana hawataolewa, na hii ni pigo kwa taifa, ni hasara kwa taifa.